Čao narod, dobrodošli u Game Center. Imam jednu zanimljivu spravicu za vas. Svi znate šta je ovo, je tako? Tako je. Pogotovo klinci po školama. Joj Bože. Uglavnom, danas ćemo da uradimo za vas dva testića. Prvi, da provjerimo koliko je ovo čudo otporno na obrtanje. Zato će nam trebati jedna mala pomoć gospodina Kompresora. Pratite me. Da vidimo, da razgovorimo one skeptične, koji je kvalitet. 3, 2, 1. A skeptici, šta kažete? Radi bre čudo ko podmazano. Ja se bojim da zaustavim ovo da mi natkne prst. I evo ga stavim. To bi recimo bio prvi testić. A drugi testić koji danas želimo da uradimo ovdje kod nas u Game Centru jeste da vidimo koliko je zapravo vrsto ovo čudo. Jedan klasičan test. Videli ste to na YouTube milion puta, ono uzme popacim telefona na svoje gaze. Stoka. Uglavnom, evo i mi ćemo isto sad. Pa da vidimo da li će nešto biti ovom spinerčiću. 3, 2, 1, 0. Čudom tehnologije, savršen fercer. Toliko o tome. Hvala još jednom što nas pratite, što gledate i nadamo se da ste naučili nešto novo korisno. Fidget spinneri, vidimo se. Ćao!